rumwe mu manza nyinshi umuryango wa Rwigara Sinapol uburanamo na leta wabashije kurutsindira kuri uyu wa kane tariki ya 14 Mata mwaka wa 2022. Ni urubanza rwaciwe n'urukiko rukuru ku rwego rw'ubujurire nyuma yo kuregerwa n'umujyi wa Kigali utari wanyuzwe no gutsindwa urubanza mu rukiko rwisumbuye. Ni urubanza rufatiye ku kibanza cyahoze ari cy'umuryango wa Rwigara Sinapol mu Kiyovu kuri peyaje ubu hubatswemo imiturirwa ya RSSB yahoze ari Caisse Sociale du Rwanda. Umucamanza mu rukiko rukuru yanzuye ko ubujurire bw'umujyi wa Kigali nta shingiro bufite. Imyanzuro y'urukiko igakomeza kuba uko yari mu rukiko rwisumbuye n'ubundi rwari rwategetse ko umujyi wa Kigali utsinzwe. Gutsindwa k'umujyi wa Kigali birajyana no kuba ugomba kwishyura umuryango wa Rwigara Sinapol amafaranga asaga miliyoni 400 z'amanyarwanda. Madame Rwigara Adeline avuga ko nubwo batsinze atanyuzwe 100% n'imikirize y'uru rubanza kuko hari n'andi mafaranga asaga miliyoni 500 Rwigara yabitanzemo. Hakaba kandi n'andi mafaranga menshi uyu muryango nyakwigendera watanze kuri uru rubanza nyirizina, kandi nayo ubwayo akaba arenga miliyoni 400 zategetswe n'urukiko ngo bazishyurwe na leta binyuze mu mujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali uzishyura kandi miliyoni nk'igihembo cy'avoka wunganira umuryango wa Rwigara, ariko iki gihembo nacyo ntigihura n'ayo umuryango wa Rwigara watanze. Umuryango wa Rwigara ugitsinda uru rubanza, Cogebanque yahise yongera kubyutsa dosiye y'ihoteli y'uyu muryango. Iyi banki yifuza guteza cyamunara. Iyi hoteli ikaba ari imwe iherutse gushyirwa mu cyamunara abantu bagatinya kwigura ikiri mu manza bene yo bitaga iz'amahugu. Ni hoteli iri mu Kiyovu none hafi y'inzu uyu muryango utuyemo, ikaba kandi irimo metero zikaba 200 uvuye ku yahoze none ari hoteli y'uyu muryango nayo yasenywe mu mwaka wa 2015. Ibindi kuri urubanza n'icibwa ryarwo n'imyanzuro yarwo dukurikira inkuru irambuye. Urukiko rukuru rwasomye urubanza rw'umuryango wa nyakwigendera Sinapol Rwigara n'umujyi wa Kigali ku mitungo yo kwa Rwigara. Rwavuze ko umuryango wa Rwigara utsinze, rutegeka umujyi wa Kigali kuwishyura amafaranga y'u Rwanda asaga miliyoni 400. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagiruwubusa. Icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rukuru nicyatinze kuko kitibanze kuri buri ngingo mu buryo bwimbitse muzajuririwe. Umujyi wa Kigali ntiwari uhagarariwe muri uru rubanza, hagaragaye gusa umugore wa nyakwigendera Sinapol Rwigara, Madame Adeline Mukangemanyi Rwigara n'abari bamuherekeje. Umujyi wa Kigali niwo wafashe ya mbere mu kujurira nyuma yo gutsindwa mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge mu izina ry'akarere ka Nyarugenge. Wajuriye uvuga ko urukiko rwaciye urubanza rurenze imbibe z'ikiburanwa. Abazungura abanyakwigendera Rwigara nabo bareze umujyi wa Kigali mu rukiko rukuru basaba kuhatira gushyira mu bikorwa ibyemezo by'inkiko kuko utari wabishyuye amafaranga batsindiye. Baregeraga amafaranga kabakaba muri miliyari imwe nk'agaciro k'ubutaka bwabo. Urukiko rukuru nyuma yo kwiherera rwanzuye ko umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge atarenze imbibe z'ikiburanwa. Yavuze ko umujyi wa Kigali wanze kwishyura umuryango kwa Rwigara miliyoni zisaga 433 nk'uko ari wabitegetswe n'urukiko. Urukiko rukuru rwavuze ko ubujurire bw'umujyi wa Kigali nta shingiro bufite ku kijyanye n'igenagaciro ryakoreshejwe na Rwigara mbere yo gupfa. Urukiko ruvuga ko kuba umujyi wa Kigali utarakoresheje irindi rivuguruza bisobanuye ko wemeye ryari ryakozwe mu kwimura abaturage mu Kiyovu. Icyakora ku kijyanye n'amafaranga Rwigara yishyuye umugenagaciro mu mirimo yo kwimura abaturage nk'uko byari byagenze mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, umujyi wa Kigali wongeye gutsindira ingingo. Inyemezabwishyu zigaragaza ko Rwigara yishyuye umugenagaciro ibihumbi bisaga 520 by'amadolari y'abanyamerika. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwari rwanzuye ko ayo mafaranga atanyujijwe kuri banki, bityo ko ibimenyetso byayo bigoye kubyizera. Urukiko rukuru narwo rwagumye muri uwo murongo, rwavuze ko rutashingira kuri ibyo bimenyetso ngo ruhereho rutegeka umujyi wa Kigali gusubiza abo kwa Rwigara miliyoni zisaga 500 mu mafaranga y'amanyarwanda. Umucamanza mu rukiko rukuru yategetse ko imikirize y'uru rubanza ihamuko yari iri mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Yategetse kandi umujyi wa Kigali ko wishyura miliyoni 1 y'igihembo cy'umunyamategeko waburaniraga abo kwa Rwigara. Yanategetse ko umujyi wa Kigali wishyura amafaranga 200,000 yikurikirana rubanza. Uko umucamanza wasomaga ingingo umujyi wa Kigali utsindirwaho, hari abari mu rukiko bagaragaza akanyamuneza ku masura bakamwenyura. Bitandukanye na Adeline Rwigara, icyemezo cy'umucamanza nticyamunyuze. Uku niko yatangarije radiyo Ijwi ry'Amerika. 2012 twibuka amafaranga y'abavuka uyu murwa baturushya Papa Diane yahaye miliyoni 500 zirenga. None iyo ibyo ngibyo barakinyonze ngo turatsinze. Dutsinze iki? Nayo agomba kugaruka. Muzatanga ikindi kirego se? Si yave moyen yo kugitanga, twagitanga rwose. Amafaranga y'umwavoka baduhaye miliyoni 1, umwavoka wo kwa Rwigara ahembwa miliyoni zingahe?
imyaka yose tumaze twirukanka uko ukuntu tuza dusubirayo baducuragiza buri munsi, none amafaranga yo mu XPR miliyoni magana ngaye byose ibimenyetso birahari. Oya, no kuzaburana se gusa, no kuzagera hese gusa jyewe ndananirwa muri miliyari. Twakagombye ahubwo kubona miliyari zingahe ukurikije imyaka yose tudiragira izi ndishyi z'akababaro. Aya ibi byose twirirwa tujuriramo, none baraduha miliyoni magana ane umuntu aratsinze. Deje ibyo umuntu amaze kuhatanga birarenze. Duteguriye inkuru ijwi rya Amerika ntiyari yakabashije kumenya niba umujyi wa Kigali kuri iyi nshuro uzashyira mu bikorwa ibyemezo by'inkiko cyangwa se niba uzasubirishamo urubanza. Ubutaka impande zombi ziburana buherereye mu mujyi wa Kigali ahazwi nka Peyaje mu Kiyovu, nibwo bwubatsemo igorofa ebyiri ndende z'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize bw'abakozi RSSB. Asina Paul Rwigara yapfuye mu mwaka wa 2015, yaratsinze umujyi wa Kigali mu mwaka wa 2013. Mu gihe twateguraga iyi nkuru kandi twamenya andi makuru avuga ko banki y'ubucuruzi yakoje banki yahamagaye Adeline Rwigara kuri telefone ngo bamuhe impapuro zimumenyesha ko bagiye guteza icyamunara indi hoteli yabo mu Kiyovu. Ni mu rundi rubanza baburana mu mwenda wa miliyoni zisaga 349 urukiko rwanzuye ko kwa Rwigara batazishyuye koje banki. Gusa Adeline Rwigara we yanze kwakira izo mpapuro kuko avuga ko bamutunguye. Kwa Rwigara bakomeza kuvuga ko nta mwenda na muto bayirimo, byose umugore wa nyakwigendera bibumbira mu cyo yita amahugu.